la. Happy New Year, happy 2025. We are back, we are live. Thank God. Siyabonga kakhulu ke. Lingamanga libongane bekulizi ngathi kakayiphumule bese emakhaya ehlakula. Yithi la besiyensisa siphendukile lapha ke enkundleni bakwethu. Wothanda ukusilandela, uthanda ukusupport umnyaka lo sikhona emtchadweni yenu, ezimfeni, my birthday, yonke indawo. Dinga CNC live session Facebook. Oba inbox kumbuthintane lathi khona bekelongeza Jesus bana hamba na ubongane kasibanda uphumulile kodwa sibela phumule kuphela uJanuary kodwa sebuya abantu sebekhala wasebuya watheleka lingamkhohlwa ke umfana ukuthi ke ukhona lapho uncetsana lathi ukuthi ke lizwe lolu hlelo kunjena nje ke ngiphethe emqalo siziba ke namhlanje kuhlelo ngisakhumbula nguBrenda Dube. Kunjani Brenda Dube? Mina ngiyamsakazi ngile jaha ngithandayo kakhulu ejaha la koGathene la koNdlovu. Igama lakhe nguBheki uNdlovu. Bese sizwana kakhulu lapha ke eSouth Africa kwazi wathi ngomnyaka ka 2015. uBheki wantshela ukuthi ke umzimba wami awusakhangeleki kahle sengimkhulu kakhulu. Yebo kambe ngisendela kuye bengusilenda size 10. Kwele uba lo mntwana oyedwa waqhaza nchaka usaye 12-14 waqhaza uloke ngani ngisola body shaming me entshela ukuthi ke ngilolusu umfazi bani ololusu ethi ke kumenza angabe le appetite ngahlalela le abuse yakhe leyo ngo-2016 ngathi hayi ngcono ke udinga omunye ngoba ukhanya ke mina kwehlula sengimubi kuwe sombona imuntu. Hayi waqasa khona lapha ngase mvele ngibona ukuthi angifebela wahlanzana ke lomnye ke untombazana ke hayi ngambona ukuthi untombazana omuhle wangikhophuza kudala kwami mina ngile 38 Bheki ke bele 42 nkazana lo ke le 30 so bathe behlanganisana kanjalo ke kwaba lothuli abangibazama umkhuza bathe bengakhuzeki engasawubambi kumtchina ke lo mntwana ke engani ngasafuna ukusupporta uthe kunjalo ke kwenzakala inkemikemi yendaba wazwakala ukuthi ke uBheki urepe umngane ka Ntombi yakhe leke hayi wabotshwa waqala ukusidinga wabotshwa lapha eSouth Africa wahanjwa ke emakhoti leyo ntombazana yakhe iye singumfakazi simtshela ukuthi ngempela ke ngabona warepe ngoba bade bathi endlini esemsebenzini uthe senjalo ke wancedwa ke yimi ke lo ngihambayo sengimncedela uba komntwana ngabatshengisa ke lama messages aleyo ntombazana ukuthi wakuyiplan ngoba bayibhalile ukuthi ke wena ungacreate lokhu uzoyibhadala ke imali sifuna 150,000 rands uthi singambophize benza njalo kodwa ke wagcina sengophumuleyo kade singimikelile but uyancinga uthi ufuna ubuya kimi angisafuni ngamnceda nje ukuthi angabotshwa njengobaba wengane kodwa ke lo muntu ke indlela anthitha ngayechisa inzima la namhlanje ngibuhlungu kakhulu ngidabukile ngitshela ingoma kaMajalisa ethe party mawungayithola ingoma kaPatricia Majalisa umoya loving sister Pat Majalisa nasi ingoma Party oza
ngifuna ukufika ma-PS emandla uyongithola khona lapho uyongithola khona uyongithola mjaiva lapho uyongithola khona Ingoma phela ke kuphethe majalise ingoma emnandi ukuthi ke party sijala ke Brenda Dube uthi umnyaka omusha Brenda Dube bakwenza ibody shame ungabulendana umuntu wenza ibody shame abanye those are losers mama kodwa right nxa uzi decision uthi hawu sabuyeli lapho uphoxa kakhulu akumelanga kube njalo uphoxa abanye abantu bathethisa ngemizimba yawo nangu ngiphethe manje ke nguMethembe Ncube unjani Methembe senjalo uthi ngathi Methembe sithi meya sikhulumela uMethembe Ndlovu Methembe uthi ke siyakubekelela kuchisa ngohlelo lomnandi kangaka mfowethu mina ngikhumbula ke umnyaka ka2017 after the coup eZimbabwe hayi baba ngabuya ke eZimbabwe ngimpamba ngijabule kakhulu ngafika mhla ka12 December 2017 ngahlanya ke ngiphuza uthi Robert Mugabe kaseko kumnandi ekhaya sijayiva kunjalo nje ngase ngikhalale yonke into lapho engihlala khona eBotswana sengisekhaya ngase ngithola ke intombi enhle eyakoDube Smilo Dube bentombi engithandayo yangihlanza le ntombazana saba sonke ke iholiday yonke kwaze kwacha uJanuary ngase sithi ngcono ke ngibuyele ke emsebenzini ngithe ngisithi ngiyabuyela ke emsebenzini aphana ke uSmilo wantshela ukuthi yena ke sezithwele ngacabanga ke umama lo engilaya lapha ke eBotswana ke umntwana ukuthi uzahlanyathini wathi yena ke ufuna ukwazi nangu ngithatheke siyatheleka kithi ke ekhaya elupane siyabika isiso etshela ngomalume la umlabala amawala ngozakobona wabe kusisami ke abadala bamamukela nganqabe bekwazi lomfazi bethu komagama bangifonela ngambuza kuSmilo ukuthi ke kwenzakalani wena ke sombe siyabika isiso Smilo wathi ufuna ukuya ke eBotswana lo mfazi weTswana ngqona bekwazi sebebabili kimi ngahlukumezeka ngadana usafika uMarch ngase ngiginqe ngahawula lapha naApril uthi ngenzeni umama lo endlini ngimtshele njani usakazi ke kwaba uDubo ngaphenduka ekhaya ngizozama ukuthi ngibonisane live ukuthi kachayile phansi kuthe ke ngoAugust ngalo mnyaka ka2018 khona phana landa ama elections latheleka iTswana lafika lapha ke ekhaya laselithola ukuthi sokulenkemekeme njalo umsindo walapho zakubone mfakathisa ke sithe siko TM Dudane ke le Central Mapoliseni wasibona ke ngilo Smilo kwaliwa khona phana saqina sebebotshiwe bangena ke Central Police lapho ke umntwana wachajayo nge-grievous bodle bamdithena phakathi bathi foreigner flight risk bamgcina ke khona phana wazwa ecourt bamrimanda wayemlondolozi abakibo le Botswana sebehlanya babuya ke bazali bakhe bechinga komagama ngahawula ke bahle bangixoxa lo msebenzi eBotswana ikuhlala kwami lapha ke ekhaya umama lo ngila Smilo wabeletha ukuthi umntana sekhulile kodwa swachaphansi egoli nje mfowethu ngiyahamba ngiorder ngisiyale la eBotswana South Africa kodwa ke hayi angila mfazi chatwa amachitha kanjalo ubuhlungu lo mnyaka kwaba kubika kimi ngandithembile ukuthi ke impilo yami isitshintshile ubukhali lobo kodwa excitement wokusenza khorokhana ukuthi kwakucheke kwakuchayi khu so kodwa khu kwangani kungisizile sengijabule kwabagama ikongenza ukuthi ibe lost I lost a good wife umama nomntwana wagcine ephumile ngabotshwanga kodwa kwangena 2 weeks semlondolozi ngisazi ke kubuhlungu ngicela njani ingoma kasiba simenya athi ziphi inkobo zamalobolo awukhuzanga ke ubhubhutshani wakho lo uphuma uhamba gada
nazi ingoma ziphi inkomo zamalobolo. Ingoma ezahlupha kakhulu ke i-Afro Jazz music uyizwa uhlelo lethu ngisakhumbula besitshaleke ubani uMathemba Ncube nangiwadzana isithole wathi kanjani uyaphila ke ubhalile ke hayi ungabozishoda ubhala ngapha loba sindebele siqhamu loba ngesishono ngabhala ngiya translate ubhalile kuhle sindebele sakho siyazwakala ngazi ukuthi ukhala ngani watsanaye ke uthi chisa muru watsanaye kunjani watsanaye ukuthi ngile 36 years mina ngeke ngafunda eboarding bengifunda St James High School because umama afunda khona umama ngokomoyo so wathi lamele ngifunda khona thina we come from Midlands Quarry into khona ukuthi ke umnyaka ka 2020 asoze ngafanga ukhohlwa umnyaka lapho ke asahlalisa abangikhaya bonke ukuthi ke ijaka lami ke uNicholas Dube uyabuya zolobola wanthanda uNicholas wangitshela ubana ke ufuna ukungithatha la nxa bese singena same church saqina siphambanisa ngavuma ukuthi alale lami ilanga lingafiki la wayesizakala lo mfana nami sizenzela lenkazana wangithola ngempela ukuthi mina ngizayilale le ndoda though I couldn't prove ukuthi ngizakala lo mfazi wasanayo so kanjalo waseqina sithi ngcono angilobole ufuna eChurch bebekwazi ukuthi sengumfazi wakhe wathuma abantu babuya ngikhaya ukuthi bazokhuluma lathi saseLundi Park eGwero bafika abangakibo bathe befika khona phana bengena ngikhaya wasobuya omunye ke umfazi wabhodwa ke hamba lo mnyunkazana unkazana okhona wafika sibile ngani baphelekezela kukuhle bafika bakubizelwa abakhipha bakavisa izinto zakho lezazifuneka then basuka kwachaywa kwacelebrate ukuthi sengile ndoda sahlala ke kwathi kusephenga 2020 ngabo November December soqasa ukukhunywa ke ngeCovid mnkamila ngambona ukuthi uyangitshintshela ukuthi uzobhana sokuthiwa 2021 iCovid isigcwele kungasenziwani mnkamina wasesithi ke sesiyasebenzela ke emberengwa eChurch emberengwa ngadiscover ukuthi lo nkazana wayebelo mfazi kabhuti wakhe la wayekhona ngale abantu abekhuluma istory but ngezwa though we be think ukuthi njengama Christians nothing is going on waya ngesikhathi kuthe usiya mid 2021 kwazwala ukuthi that girl is pregnant while I was also pregnant khonapha sengi 7 months ngizothola unkazi lo pregnant so I confronted indoda yami naleyo kuDuba wagcina seconfessa uDube then ran away waya eSouth Africa ngasala ngizala ke umntwana lwana unkazana wayengimbuluzela then I end up coming out of the church okwamanje I left the country ngabe caregiver ngise Ireland yimi ke wadzana isithole ngibuhlungu umntana nami ngaselayise and this guy is a liar wherever he is ngithi God is watching you uhlala uNkulunkulu I wish you all the bad things to happen in your life yo uzondile ke lo sisi ngicela ngitshale ingoma abantu baphuma ema-church kuyaganga baganga kakhulu ema-church baganga ngicela ke ingoma ukhala ingoma zabaningi kathi sidlala yiphi mana ngodlalele unkasigetsi wangikhona yilo angazi ukuthi ke njona lo ifile ke sikutshaleke aha Dr. Shabaleza gets may his soul rest in peace. Yes, yesterday we lost Dr. Shabaleza in South Africa. Dr. Shabaleza.
naso ingoma ke mnandi evela ke ku-Doc Shabalala ke umuyi wesitshile ke izolo ingoma ke sithi Ketsa, one of the hit tracks the late great Doc Shabalala waqalisa uhlabela le P Gold bela bo Fred Gwala umzakhe ka Fred Gwala madamara Gwala wayazi uhlabela ke eseyedwa ozosebenza endaweni eziningi actor ngabe ecula wenzekela ama hits amama ngalisayo bonandini ulapho ngithola khona ingoma eziningi Doc Shabalala kes besichala ke words nayi sithole Ivan Phiri kunjani bhetha ko Ivan Phiri thi nyawumelela ngibaba ke ule 58 years sengikhulile yabonga uhlelo ngiluthandayo ngaluthanda kudala lokho luthanda namhlanje inkinga ekhona ke mfana kaTshisa ukuthi ke langa soze ngafaka likhohlwa bekumnyaka ka 99 ngoDisemba sisithi sidlala eMillennium wasuka ke kwaba izilingwe ezikhulu ngoba ke ekhaya kwasonganisuka lamasayini oduduzo olukhona ngenza ke iqhinga lami lokubana ke siyebamba inkunzi nindaba endlala ngilomfowethu omunye ke engahamba laye kuthiwa ke God knows impunzi sangena ke edolobheni emzini omkhulu kobulawayo sizama udinga ukuthi singatshontshani yonke into singayenza kambe ngoba kuyini sitheke sesikhona phana sasihawukele imota sathatha ke imoto eyiphakile duzane lenye ihotela okuthiwa iZax kobulawayo sayivula ngayesitata ngephambili yavuma imoto yakhona yeTucson sangena indlela ukuthi silubhekiseke ePlumtree lapho besikhale ukuthi sizama ukuthi siyayithengisa khona sayibethela imoto laphana God knows what yena ungcono udriveni kulami ngatshintshana ke sesibanga lapho sokule toll gate laphana khona sadlula ke seyinyathela imoto sesiyangena ke ePlumtree laphana ke bakwethu ke yavela dubuka iviri imoto yantsheleza sakwa yabhewuka ngapha phansi ngisesibhedlela kuthiwa kusempilo kobulawayo lapho kwafela ke God knows okusele 10 kilometers sifike ePlumtree yena wafela udriver wafela khonapho umngane wami umnyaka lo kwakumhla ka 1999 ngoDisemba 19 lapho sasidinga imali yekhisimusi wafa kanjalo mina ngangena ke empilo ngezwa kuthiwa sengile 5 days phakathi kwesibhedlela ngoba ke lekhisimusi angiyibonanga kuhle ngisazi into ekhangela ke yathola ke ukuthi ke unyawo kalusekho laqhumeka ngoba imoto yokhasa sigijima kakhulu ngoba bathi benze okungisike ukuthi ngikhiphe emoteni lakathi sezilezinyalo ngithi sefuthi sengilapha ke South Africa yimi ke uthola nzima Ivan Phiri useka ama P Tshisa ngeke ngicela ungitshele izingoma angeke ukhohle ilanga lenjalo kathesi ke wawumuntu ophilileyo ulenyawo zakho ziphelele uphelele sorry baba kodwa kuzama ukuthi unothe I want to never know ukuthi amadlozi abo makhulu onganani yikho nje kuwaso kaveleka kwakubhedela cela Brenda Fassie ingoma ethi nakubhenda ma ungayithola ayithola ingoma yakho Brenda Fassie ingoma ethi nakubhenda Set
Ingoma vela ku Brand Vows ingoma zeli nakupenda sichaleke Ivan Phiri yena ngosuke wonakala ke ngo99 lapha yenza ke accident ngathi ayitshontshile lo mngane wakhe wafela ku sport bona ukuthi ke Dark Forces of Evil wakuchovela intweni embi yakufaka enyaleni nangu mina enhle mpala kunjani mampa mina enhle wathi mina ngile 33 years ngiyangobingelela chisi iproblem engilayo ngihlanelayo ke ngomnyaka ka2023 bengilapha ke United Kingdom ngomsebenzi lapha ngisebenza khona ngiyasebenzela mina ngilomntwana oyi1 osekhaya ngihlanela obhuti wanithembisa lomhlaba lo bhuti ngokukhumalo uhlala ke Coventry njalo uyangithanda ngomagama ngamsola lo bhuti ngaqala ukubuza ukuthi vele uhlala ngawo bhuti lo bengafuni ukuthi ke ngiyefika abahlala khona kodwa ayekwazi ukuthi ufuna lapho ngihlala khona yebo kambe wayengincedisa ngokwazi ukuthi UK njani njengomuntu emutsha sanda kufika sahlala ke lo bhuti ke lokho ebuya lapho ehlala khona embonela khona kwesikhathi ke abe umuntu odriver yathi kumele angilale emoteni ngenxa ukuthi ngamvuma la ngenxa ukuthi kokuluthando lolu uvuma ke kulala ke emoteni saphaka ngemva kwelinye ke iJerati ke shopping center lapho sasiphake khona senza into yakhe sasesitholwa ngamapholisa asitshela ukuthi ke behlala bebona ku CCTV lapha sibuya khona sabotshwa ke lapha samsa ke police station ukuthi ke safayindiswa ubafayinda nase njalo uvalo kodwa vele senzani wayikhulumela yena kodwa sabhadala imali ngiyobhadala isini ngacela ngoba sawathi ngizadeport wangakwazi umthetho uthini ngamtshela ukuthi kambe sibadala wena ngobaba le47 uloku ndlala emoteni kanga ngoba wayesithi lapha kulamalodge njengekhaya so ihotela ziyadura hey wadla ke ukudla khona ndaweni engayisiyo njalo sewethiwe ke umfazi wakwathola amaphepha efine emoteni wangidinga wazongithola angile abuse ngayithola njengaleke uyandithethisa lo mama manje abantu bathi ngihambe emapholiseni ngiyemreporta manje ngisaba ukuthi mhlawumbe uzamphambanisela ngoba every other time uyangifonela ngithethisa loba senda ama messages ngibuhlungu ngento leyo ukhumalo kasabambeki uhlalele Coventry umfazi wakhe ngabuza sezowahamba wazodinga ekhaya ngakithi wawafonela ephumula wadinga abazali bami wabatshela indawo ukuthi umntwana ugada indiza elanda ukuzohule UK kasebenzi udla imali endoda yami ngimuntu lesithuli lakathisa ngeke ngikhombe umuntu lapha engilandi ngiyakhala ngikhale ubusuku lemini ngisevalweni angikwazi ukuzenzala kimi ungeza ukuthi ngifile ezube kwazi ukuthi ke umfazi kaKhumalo nanti igama likaKhumalo nansi le phone yakhe nansi le address yakhe zengayithola lengeza ukuthi ambulewe umfazi wakhe maybe la uzambulala ngoba kadob mafoni ami maybe bangicabanga ukuthi bangibulale bobabili ngiyaxolisa chisa kodwa ngicela ukuthi utshela abangakithi ukuthi bengabona nya lazi uKhumalo lo mfazi wakhe bangibulele yemi ke menenhle mpala eUK kambe uyabinge ubulawe litasinga kodwa abafazi bakhe ulwelane lo muntu ke okhonjisiweyo kathi hlala sikhuluma ukuthi umuntu okhonjisiweyo lo gombeleyo ungaqalula la lwana lo muntu waqedelane laye
lo muntu wenze la umntwana senathola inhlanhla sengibuye ukhe sentolini sengileni daughter sentoli boyfriend kanti sigeleke eqelesi ukhumalo ntangamandla ivele lo mama endlini nanso-ke ingoma emnandi evela-ke kuBoom Shaka uLebo laboThembu ingoma esithi thobela 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 tata thobela thobela tata sitshayele-ke uMinenhle Mpala ngibe-ke esesimphethe kwamanje. Siyabonga mini ungabe le ndaba ungethuselwa nkazana. Don't allow abuse. Mama lo mreport emapholiseni nguphendulile ukuthi wenze njani ngalo muntu okukhathazayo. Ungazi wathi lo muntu okudeportisa for ukuthi uhambe wakhula iphenda ukhulele enye indoda ongayaziyo engawutshenzanga ringe utshela manga
awunamuntu ongodeportisa for that, awunamuntu ongobophisa for that. Lina labo tshela udlala igadana emoteni wabonakala khona bana kusiba luthuli ke amakhamera agcwele xa bangutshela nge-CCTV kwe-UK. Big Brother, we live in a Big Brother world. Ikhona yonke laphana yonke indawo kule camera mama. Ungaqala futhi umuntu ofuna ukuqethula ezimoteni imbuqetha ngale yathathwa iCamera. Liphume inhlanda labantu ayithathayo zange baliveze ukuthi li trend. Ukuzathenda ngoba mapuna lo muntu wakho laphana. Fiwa ubudlala igame bani. Kumbe umuntu nje ongagijimiyo ngespeed mawugijima kakhulu. Kumbe ngokuvele kuwiko okumela wabona mbo indoda emadodeni. Never know. Mathumani Thabethe. Sakubekelela Mathumani Thabethe. Mathumani Thabethe kabhala ngoTonga Mathumani Thabethe. Ibizwe elibi sibonge sithi Mathumani Thabethe. Sakubekelela nathi uhlelo ngisakhumbula la ubhalile ngapha siyabonga eThabethe kumbe Mathumani. Impala mfowethu ngilapha ke ese-Cape Town. Mfowethu ngizamile ukuthi ke ngihambe ngiyefika le page lami yedinga ke Spano. Ngiqonde ke endaweni okuthiwa kuse-United Arab Emirates. Ngafika la kubo Dubai khona ngale ku-construction. Mfowethu angifuna ukutshela ngomunye lo besebenza ulungisela ke wakha ama-construction. Sathathwa sasiwa le gcina sengihanjiswe ke eQatar icompany yami. Lapha kulungiselwa khona umdlalo World Cup lenadlulayo. Angifuna ukutshela amanga indlela esasiphethwe ngayo kule ndawo kwakunzima mfowethu. Sasilaliswa one ndawo sibanengi. Lokudonorwa uchaya into waza kuyibona. Ama-Arab wesikhathi akukhafulele emlonyeni athi ungahlehla nyakuchaya. Ginya. Aish. Ngikhumbula ke ngabe kakela phansi kokuthiwa kubuthe thina bakakele nje egcekeni ukuthi kubuthe thina sahawula abafowethu abaningi baphela into engenzayo ke thiza futhi ngabona abasesisebenza njenge-slave sasingasahole ungela lutho uNkulunkulu lamandla ngawutshela ukuthi ngabale kanjani khona ngeke ubelieve munye umuntu wangena phakathi kwe-truck lezana ezinkulu esihambayo ama-long overhaul hamba lami long overhaul hamba lami ngaze ngatheleka ngale into enzakalayo mhlandla ngadada amafoni yonke into ipassport yami ngamanejile ukuthi ngiyitshontshe ngayitshontsha ngayifaka endaweni ngakrosa ngaze ngangena sithese singabuyele ngale eDubai lapho ngaphuma kuhle ngathanga itikiti ngaphenduka lapha ekhaya ngifuna ukutshela amanga mina ngalalwa le-Arab ezibunu bengu-3 ngarejwa into le yangitraumatize kakhulu ngibuhlungu kakhulu mina ngindoda ngikwazi ulala umfazi kodwa ke isihluku islavery engayenziwayo ngama-Arab angeke ngafaka ekhohlwa abaningi abantu bacanda abanye ihlobo zabo ziyaphila zafa yimi mbhalala lapha ke uMathumani Thabethe ngaphuma ke entonyeni esilwane ngicela ke ngitshale izingoma mfowethu ingoma zakudala ezengizithandayo ngiyakwazi uyazithanda la kulolu hlelo akungitshayele uzekezele siguqa ngamadolo hey siguqa amadolo mzekeze ngihamba lo Brown Dash produced by ke Echannel Dala uCleo yakhathaza ingoma le early 2000 Sambe Msexman
man, put me on the phone, you press a man. I call you now, I don't care. I not care you who. I call you now, hey. Baba, Nipara Circus. Wasanazo, Sada. Wasanazo, sex man. Wasanazo, sex man. Wasanazo, sex man. Wasanazo, sex man. Hey man, why you finish this song? I wanna teach you. Bring the beat of the music back, man. Bring the beat back. Not the song Tinala. Not the song Tinala. That's it. Not the song Tinala. Not the song Tinala. That's it. Not the song Tinala. Wasanazo, sex man. Want everyone to sing the song. Come on. Good God. Everybody say, good God. Say, good God. Good God. Good God, Muige, Brown, Deja Gamalo, Zatzman and Swo. Good God, Amadolo. Good God. Good God. Yahlupa ngoma kakhulu. Lapha ke abo early 2000s yakhona ngale akhathaza ke ingoma ke mnandi guqa ngamadolo sichale ke uMadumani Tebete thama mpamba za Madumani Tebete sizobamba ke vela ke kuSimiso Ndlovu uthi ke msakazi umnyaka 2007 ngesikhathi ezimbabwe ngamanga kuhle athanda lo teacher efundisa isikolo sakithi eCholocho lo teacher ke wayengenzela yonke into kwalelanga wathi ke uzazofika ke endlini lapho engahlala khona ngekhaya kwakulungisiwe vele wayekwazi lapho engilala khona salungisa ngamtshela ngokuthi ke nxa efika laphana ke uza kumaduna lesibaya ngizabe ke mphosa ke ilihlo njalo ngabona mphuma ngithwele ke ikhandlela ngisiya ke rumini kube kusithi kubana ke abadala sebelele ahlala leyo langa ke ubaba wahlala kakhulu stepfather wami lo mama lokho behlezi bengafuna ukulala ngakwazi ukuthi ke ngaqala ukulala bengayilala kuzaba le problem babe lokho bememeza ngabona ke sokuchaya ama-9 because bajala uchaya ulala ngo-8 ngawasukuma ke mama sesiyalala ke ubaba laye wasukuma ngasengena wathi ke vala ekitchen ke Mr. ngavala ke kitchen lami nenza yonke into ngoba uvale kwakhe wayengani ke umuntu omile nje laphana thala ukuthi ke kambe ngabe kula nkomo ezingenayo wakuzwakala ukukhala ke ezinyoni ebusuku kuzwakala ngani kunento ezili tsiri ngazi bezigova
kanye lamaxoxo ezwakale ebhonga because ngoDisemba ngaleso sikhathi wasehamba ke siqonde erumini yakhe ngahamba ngathi ayi kumnyama mana ngilayitha ikhandlela ngathi kuyathatha ke ikhandlela ngilayitha angimtshelile ke uJethro ukuthi ngabona ke sengene 5 minutes alandele ke abuye songena ahlala ke erumini lapha ngilayitha ikhandlela hlezi ngama nemva nje kwesikhatshana ngezwe isivalo sivuleka wanthi angaqoqoda avule isivalo wangena ke uJethro lapha erumini ngadonsa ke isivalo ngavala khona phana eqeda nje ukukhulula sithi ethini umdala wesithi kulomuntu ozwakala ehamba egumeni lapha omemeza Smitho ngibona ongena endlini wabe sebuyile ke ubaba ethwele ke ihloka lakhe ethwele lenduku wathi ngithi ngibana sendlini ngathi akulamuntu wathi ngithi vula umnyango wama ke ubaba lo stepfather sami sikhona apha ke emnyango undoda lengela uJethro waphanika ngoba kwawulichiba lamawindi amancane ucina ke ezama egqoka amasinyane ke ethwala ngazulu ethwele mba ethwele ke ingqamu wavula ke isivalo ngavula isivalo lami lokwesaba wamfuqela phansi wazabobaleka ubaba kwamdobha wamxotshanisa wazwakuwa ke uJethro wela phansi bawisana lo baba khona bemnyameni uJethro wabegwaza ke ubaba wafa kanjalo ke uChuma ustepfather wami wabale kuJethro wanyamalala wohle uqhuma waya eSouth Africa wafa njalo ke ngo2007 ubaba uAndrew Chuma sifa ebulawa ijakane lami umama wahlaba umkhosi bangizonda abantu ngamtshela ngathi ngimazi lo muntu obuyile yathi ngangena ngendlini kade ngiseSouth Africa into le yangihanta ukuthi ngabulalisa ke ustepfather wami kodwa ke into khona ukuthi wayesuke wainvite iprivacy yami lo muntu sigeleke sambulala angimbona uJethro lapha eSouth Africa abanye bathi wafela ke ejele wayesejele wabotshwa angingakwazi yena sazi ke yiyo umnyaka ngawukhohlela ngasoze ngalikhohlwa lapha ke eSouth Africa ngenda sengahlukana lendoda sengihlalele njalo ngicela ingoma yemafikizelo lodaba njalo mfanisela ke ubongani sibambele emchina alimenzele ke happy new year phela ke limdonate something idata i-airtime lowa yini uze uhlelo liqhubele phambili sanyamana futhi inyanga yonke lengasasibona o 2 months or 3 months sokube njalo igarage zethiza sibanda siyabonga kakhulu. God bless you all. Libe le weekend emnandi. Bye bye.